kantor TV Ulus yang kami atas seluruh para penduduknya. Dulu anak Risma Serabet dulu. Risma Serabet itu dulu. Saya dapat tuh mau pembakwara. Saya dapat berbukuan tuh mau usia anak. Saya dapat berbukuan tuh mau usia guru. Saya dapat berbukuan tuh ini. Saya dapat berbukuan tuh nono. Saya dapat tuh berenami itu di bawah nami. Sony mana terbaiknya? Sesuai tugas Mirohata ang guru natuari di Pangarap Tikyo. 5 ulos na boleh masata niya para Tikyo. Jadi kelak ini. Jadi maklus ni roha mamo ukuran ni kapunan ni persadaan mon anak persadaan bol persadaan tu kohon persen anak persadaan tu kohon penambul saya mon ini tu bernono ni ngabul nalo so ni matok ini lo sudah naik di bawah nani pergian ni kami yang ngambil performa Jadi kasihan seperti sungai kasihan seperti sungai kasihan seperti sungai di hatiku mengalir di waktu mengalir di waktu panas kasihan seperti sungai di hatiku aku mau mengikut Yesus aku mau mengikut Yesus aku mau mengikut Yesus selamanya aku
Aku diam terjadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diam terjadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diam terjadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diam terjadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Biru na bumi, siap kurus siaro. Orang sadar daw analilui, pasay daw siyang Tuhan lalo. Tumigang ko ni dosa ni Portillo, langso ang rohana sa Jesus sa iyo. Langso ang rohana sa Jesus sa iyo. Iyo Jesus pamahatawin, siap kurus siaro. Nasasanay, ikaw muna kapo'y auso. Kung ilaw may iba na madalang daw, dito biru-biru natatangala. Dito biru-biru natatangala. Sing it, yeah. Biru na bumi, siap kurus siaro. Orang sadar daw ay namilui, pasay daw siyang Tuhan lalo. Kung di gambo ni dosa di Portillo, langso ng rohana sa Jesus sa iyo. Langso ng rohana sa Jesus sa iyo. Iyo Jesus pamahatawin, siap kurus siaro. Ola ni nasasanay, pagkakulang di Tuhan lalo. Kung ilaw may iba na madalang daw, dito biru-biru natatangala. Dito biru-biru natatangala. Sing it.
Tuhan satu-satunya menolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh 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 haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar, angkat kita semua. Oh 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 haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh 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 haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Swing it. Yesus itulah satu-satunya. Horas. Di bagasan tikyon las rohanami di haroro muna di pasatamo boras sipir ditodi gati nebe na mardudu do ulos toro rabu ulos nalas ulos na awal nungalas rohanami raja nami di papai nambungi tadama na buri tuhamu margetem taride do siapa papai nambuna raja nami jelas di rohanami raja nami dohorong nami ma songon dua tua di luar menna tabda tua binaik di bagas piring di bata masih lihat tua boras mahina di daerah ini ini maduro nih dan nama ngatu hami raja nabi nama do asaro hami raja nabi manobahamu asa songon do misi tua dak sundu inna budung dak sunda inna budung nak pesasakut padia dak sundat hamu raja nabi sopaun nami nang peso sadia si bayanan nami.
pahirin badanmu raja nami bau ng masa tu partodonmu ako hapay no raja nami ay de pinabuhi terbaik kami saya tanya ko kamu pahami raja nami ang giat apot panagan aloma asabuhi tujuan narion ibang senon penon nami tuhamu sa luhut na gula-gula nami paano ay orang pahawag na mohon pengusaha ni raja nami dan nami masuk ke tuhamu raja ini saya bilang mati asuna Pilihan na berlumpur, kami belas maruhan kami isi dada ini, pero kami masuk dari tujuan dengan sabu-sabu naik turun tinggal pasok. Tiba-tiba, sinahuli nila gulura sa kami, saya tiba-tiba napasok-masok. Betul. Suatu tangan pun nauli jalan naring namay. Lagi ketemu kita. Lumorang ko parmanan ni Bilang Tol. Sesuai ko tumarong ni Napol Tol. Matatang daw lumorang. Keturu hal Tuhan, lagi terbaik bataman yang muna akta pasu-pasuna. Ini lagi dropong. Asal si kopi sudah saluhut nade. Di bukan stadion lokai masuk di situ dua asa alina nama harto dulu nama dunia. Oh semangat nama jalo persiapkan jalan diamuna dengan nama ala dong si kopi berantai sudah yang kena obat dia apa tahun nami di dong si tua tinawul tua tio binai tuhan wahatan baik dalam masih tio ngas padung matu hasatan kan Tuhan Ibu bila ketertutup sesadia beri kami kawaran tolong akan berbeda sudah pun nanti dari tadi dan sudah nanti sesadia kau tak menang Gabi memang bro. Ini di Hamuna lebih mahal kami bila ketertutup nomor kami yang bangun tempat teribatan nanti dia berita tadi kami kapan sama tak duduk dengan kami asal tungguin juga ganyong atau lolos ni roha nalaw sa pasapon namin buha kong lawlanan. So ang ima dolo ha tayo lecture namin yung magaling muna mo natin. Gabi memang bro. Langsung mahata namin doon sa simbolo natin. Gabi yang bro. Berduka cita di Partohan ini naman. Posido orang ketua bang. Tuk soano penabuhi terpasaya di sana rohan nami. Patupangan dia kau lalu di bagasan sadario. Postur roh ko di kakak dok dia bang. Sehingga matutuya dong no di dokon gimana. Anak hamatean, guru hamaluan, ala ini partikiano, ikosadari jalom musudi siat bagas roha muna dua, asa gabi matak paso-paso di perdalagan nengolumuna. Molo kami nung episode, terlebih madakan indo dia kebabar, di bita-bita nami dia ditamiang nami tuho, di perporhani dia inang nauli lago, dia tuan kami tujuluna, jala mengurubi nauli marisana di roha nami diso, pinopertiburu bere nang ina bere lumayan. Ledong sekitar no las marohan idama las marohan idena las marohan itu hatta gabesa amo lautau matak pasu-pasu so sidua na terpasat kami di partikiano so hatan ina dua marohan kami di perbumata di bagas sedarion si didik masih ko pangulang-ulang pengarahuna walaupun so ngono penawi terpasat kami si madua di boru sa di batama di hamuna mangkohyak kapasu-pasuna akar jalani kakiling dua panggunaan tu simaruan pohonku berkata Gabi yang bro. Oke semua pertong-tong nami akan lang Diyos meron nami doy Diyos sa meron nami akan keparilog punali berkata akan pulang raja nami mulai semua penungai dalam nami patubuhan nama kilala nami yung meron di pasaran at ibrani maghiti permohat ini ilangka nasa bagay. Raja namin ang napagkulit kami yang kepaso-paso na pinasangya bata ko kami. Alay kumumpe panungunit ang namin nabuy ipagkong kami pagalidahan. Narohon ko kami makilala yung meroha ipagsirangan ng gawin rohon ilangka nasa bagay. Raja namin upunod namin masolihatan sa tuloy. Asa sibili matong sigopar walang pangarahon niya. Kung sumulong pe, iharong namin, nang ipapayan namin raja namin,
permahabayan raja atong tanong namin Tuhan naman boy pas-pasin. Di bagas tikyon membantu dulu ko komungan mengarohan ni mas ngon si majuan pahukum jadi marhitei dihangungan ka opungami tulang nami montung pisong no karoro nami noai nang adopung daw so majuan ni opungami no pamagawain mo so ndope na boy patu pahami kahiliang nami manupati pulau so majuan ni opungami o di bagas sebenarnya naik piatong seorang nami manawi na nengga di haroro nami dosi gua kalau si pasapan nami itu ang song perkue di tangan nami manupahi ulau sekarang dua ni pertemuan dohorong kan song katanya dua asa si titik masuk pak bolak-bolak pengarahut nak tuk song rompe main song perkue di tangan nami pasapan nami itu ang song manupahi ulau sekarang dua ni kepungannya Tuhan tak matong nama kohi pasal-pasal nami suka musik, ada lagu mulai guys. Mana yang harus kubi, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, manakah Tuhan tempat jawabanku? Seperti sungai yang mengalir, aku tahu betapa kasihmu. Si maduani pahopunami tari dado diulap tadi bagas sadario di dos nista hitam lumubi ma dibalgani rohamu amang borunami si maduani borunami suak songoni ang si maduani pahopunami amang boru ang gia matuto dibalgani rohamu dinapasahaton sabti monai marhite dal pangurupiyot di hamiak kahula-hula kami begitu martang yang tu matari beta tu akarya rena sejarah nata saya lebih tapai di batama pasu-pasuna anggia tu akarya namangi lalu tak bahasa ngapot dihita namar hula-hula baru orang nyok sahat tu ari nana sejarah nata dohoron nami na sama midoknya puta si jolo-jolo tu hari-hari siapa lo mah para saran lihat-lihat horas mahan hula-hula mu marga sindaga namat jalo marliba gada mati hamusi matuani boru nami dosi matuani paho punami nabangan ya marga sinaga marhitei ma amang baru di doa puta si jolo-jolo tuku menudung ma mangarahuti manang kali hami pe siap kak siang hula-hula ni si matuani boru nami asa mangaradi hamu amang baru suak songoni lang si matuani paho punami hila be siap kita bon hasul ke marga sinaga asa tabahoni hadat naobat tu sematuani boruta Tuhan, gak memang turun 2 hari. Jupang drona dalului di parsa rumah doni 6 tahun.
Jadi lapor kelari. Dihamu na susun. Dari rat hopan na wadong mulai siang na dulu. Dobe mamukan apa dari rumah nampek ka nangge orang boha nampadun sampai sonar topong dong berderen molo sakit besar. Dihamu na susun. Dinarohami dapat sakon. Ini tertentu jadi sironan waktu itu saja be satu anu dalam mengundi bapak pengarah dasar kasmarongan dan sebenarnya media nasional ini dia tergini don di itu aku udah bisa mulai dari menong lalu aku udah orang alai sodong jadi sorry otamu Tuhan baik amang baru tajuk rakyat dua naik sima 2016 sima 2016 tajuk tamu dua asa agiat pas jutaan asa ringan mana tema dia mau merungku dari Samuel kedapatan nak berwol aktif dobe di Patarbor anani kesatuan di Patarbor merasa berduka cita merasa kehilangan kebakaran kasar di Patarbor di ulang tahun do nagabi sumato nani tuhan meletul bulan na doktor peham misol kasar angkaran dasar kos muna di ulang tahun do tahun sepasahan do tuhan semua major di hamuna lain amin di rembang saya tak berita nah saudara kita di tengah-tengah di saring tadi ibu statuten na adong di saring kata kita napos na mayutod do ang kada tuduan na sumulo ido na manorak to molo na toras na marusumul dan tanggungan ditongan ibagas ni anggota STM panumpahi STM sa tonga siya karang Peru jadi dapat di pangrubion ya kapan mabasok ido na target kami doon di Nagbaw grabe mamang jadi so pasang tamin berpilih tangan di salut anggota STM di Parmoti ini Opungon saya sudah dua Mei sudah Singgulung nasada gabi dua naturu gabi ono panukuli nasa ulotan nariko di Ulau Sarubatuang barang nasomot dia pe nasa STM statuten dalam anggaran ketentuan ketetapan doi si titik masih gompa golak-golak pengarahuna na pinasahan ni Saringkat Hutang STM Tanjung Ledong saya Tuhan tama na mangguhi pasu-pasuna panaw kami manipulin na kami bejak na napadaw pasu-pasu bay majo saya bayar najis dulu Jurubian horas bahani pernah hasil tanaman salo mardi bakat dapat dihabu nama kalian di soal Bapak Putri Bindo sulit nasa keluarga ni Putri Bindo Roro kami akka hahangim bantu kamu Bapak Buru beri yang lebih siap teman-teman ini bunganta puparan di puta doga sinaga buru beri yang lebih lima nomor bosir siap pergari na dua nata hologyo tu sonope aronami Bapak do tamu komando na buru anong buru las maruham na takon aronami tu semua dia be lebih terbaik nami soon
nangangurumi tangamu kepada ditikyo lasna rohamu menjalo di harorami. asal si Titi main nasi lupa bolang-bolang pangarahuna itu motif susah iya be nabu interven nami pada tingkio saya mentari batama namang gogi pasu Boru na boru gawe hami di so papam hami di so di botong tunglo ja do hamuna do akayanak komuna do akaburu muna mulai merujung dari nangon di leong kamu do ketike muna dan dijujur hamuna di bek kamuna do holong muna penamarinongi di loja munai na boru di loja munai yang boru dan terbalas sami saya si marohani Tuhan saya di leong badi hamuna kagajang di umur na boru di hamuna gajang di umur angang boru begitu saya di batama penamabalas soni Tuhami angko hami holan na bertangi yang dona boy pakasaw kami tu di batama suang sodi mah molate mah di naboru dohot emang boru dah molate tu bang di hamuna anak ni dainang warho bereng tikion
songon na belgaro hakku Gawi Bapak. kirana terbuka wilala langitan alana sa huhunok ko songoni hirana terbuka langitan ubal gado kota berastagi daripada Tanjung Leno urami deh bolo motor sehali 2 detik lewat do gak bisa ada si Piruonon di ulau tadi bekas sadari dohok na jelas audo pinasehat di bungon itu kesinagan adong di kota Berastagi meratus bungo jolma ale wal hubere nak timbal gani rohamunai anak di dainang Gawi Bapak. diumbah muau hape mang nasomot dia au dan di boto ham alai ala nadong di hamu pemikiran anak di dainang doon ay saya ada doa udah hoto isong pangkokina dahaham gokima ala na hodo tadi na foto di suat ba molate ma masaha ma pertikian tu damang Lihat ini. Gawi jalan terus. Baik damang mazolo. Edeni toga sinagai. Tanya mengaku perwakilan sian paroki. Satabi mga berita pengurus yang kedua sini luas dan daerah jadi dikeluarkan nama Rabu Eroa penduduk si pasat berita sudi mau inangom terus terang mau gudang ke pasuk-pasuk baik tuan pindana alanya udah somoni siang onom sakramen nabui jalo hami luas onom sangai jalo tanggal 20 nasalpo may pasat pinangon sakramen perminyakan jangan bikin mobil pinangon rodo pasto jadi gudang ke pasuk-pasuk may pasat tuan pinangon odo belum tentu kita luas majalo somono cibiru pinangon lima napaduao dikeluarkan nama Rabu Eroa padi di debata mandok pasangan naturasmu. Jadi panggilan kami siang ruas Tuhanmu sudah keluarga nama Rabu Eroa. Anak pertama sekali panggilan kami dengan mahita rak manaroi nangon 7 bulan naik baru. Karena jog-jog bereng di keluarga terutama kita boleh nangon kemudian
adong mana tinggal. Dan saat itu acara yang kamar mulakan. Jadi nama maksud denggam mata patari inangong tudean tuinganan ng baru. Padua musik pangidon kami siyan huliya. Karena saobi kubigi caritai alana hamu berbeda-beda loh, yang paling pakai jam. Jadi masuk itu songonom. Biasa dia ada alat batak, molo ngasai ulang, marcerita harugian nama. Molo marlubi, molo hati dituan. Ale molo harugian, jadi pangidon nami tuang unang beadong perbedaan muna, nama milik si Jokowi menang nama milik si Prabowo. Kau sadar mana? Iya, siang paroki, do siang stasi. Jadi molo siang rayon namang dan adong pangurupian nami. Karena molo hami rayon ikut pengurus do, lalu adong rayon menaluan pangurupio. Jadi di somrono siang rayon, mabayang pangurupian paroki do siang stasi. Tui semai pasat kami, kasih molo hami. Si titik masih dopa golang-golang pengarahuna. Tong saudi susadia pangurupio siang kami siang paroki do siang stasi. Saya di Batama manggoki pasu-pasuna. Mada temanang kita saluhut na. Sonari awal hatau tama ilatan ang salmagwaw tuinganan parsarap tinani. Panginoon, kita saluhut na sa takang kitik kilo rohan tapi uti untuk launon diyan dia siya kata law kawarhaton kita inatanang sa magwaw. Kapag kamaulan ta jumulong ta marito. Sayang Jerman di bata ama muali nasa pagkirimon mangalekon apun-apun na sumurong tuhita sa luhod. Saunari Roni sa leleng di leleng na. Amuali at kadungan na hinamulungan. Di bagasan maporsyaw do tapay mayma Jesus Kristus Tuhan. Kung na do daging ta na leon gabilus daging na nasa ngapit. Di bagasan pakirimon tatarukon masaunari dongata si Sonta Justina Boru Siregaron kemudian asa disimba na maradian di bagasan dami paimaro Tuhan lahu paehekon akka namate martang yang mahita ale de bata amanam hodo na pangaluhon halak namate dongan nami Sonta Justina Boru Siregaron perseado dihayahiyon ni anakmu jalan makirim do ibana di panguluan na manontong palua na ibana siyang saluhut rat kenilusa asa ditikki ari hayahiyon ni pasidoon ibana di bagasan mamulyon marhite Jesus Kristus anakmu Tuhan nami debata na mangulu jalan na marhuasa na penuh di bagasan hasadaon dohonton di perbadia sahat Rodi sa leleng ni leleng na amen
Barita na uli ni Yesus Kristus mangiguton na badia Yohanes. Madapoton peta Paskah sahat ma Yesus di Betania. Nung apola ko patari si Lazarus di bagasan tanoman di dapur. Alayang buong sa Betania na junok doi tu Jerusalem tardua batu dauna. Torong na Yahudi ng Romano por si Marta dohot si Maria mga bunasida siyala ibotona na side. Jadi nung dibigay si Marta ng Roh Jesus lawa may iba na manong-manong natingkal di bagas do yang go si Maria. Dumini na si Marta mamandok Jesus. Aw na dison na buwale Tuhan dang tagagon mate ibodokti. Alay no alpe tong dohugoto. Lekono ni debatado tuho nasa si Panginoon mo tiban. Gabi ni Dok Jesus ma tiban. Naghehema ibodong. Jadi didok si Marta mati Jesus. Olo hugoto do. Nahehedo ibana di hehewani. Na diari perpudi. Aku doa doa hamuluan. Nama modu na posya diahu nampe mate ibana. Jalaganok nama modu jangan posya diahu. Nasotu pamate ibana sa leleng ni leleng na. Posya doho di sini. Dungi didok si Marta mate ibana. Olo Tuhan na posya doaku. Kodok Kristus anak ni debata naneng roh tu pertibion. Sama lima berita nauli di Tuhan. Kamu akadoman tapasahan matang yang pakai data tu debata asa takas solong ni rohana tulungatan ng jumulo madingon nang tuhita sa luhod jala apul-apul na kot dihita. Ali bata ama parolong roha setoktong didongani roha mi marhite asini roha tatap madongan nami onna lau sirang sian hami jakom maibana dia tuaon nama nontong ramahita mangido hodo paubang arsak ni roha gabe halalas ni roha apuli masih sokot ni dongan nami nang modingon pahehema nasida sian haholo mon ni arsak ni roha jala sodakom mahati huron ni bohim asa tarapul roha nasida ramahita mangido amanasun hinagogo hamuluan namanok tong ido uhalumuton hami disima aku samu nasa ilu siang si malolong nami disima hami suge marolok di bagasan hatuamu marhite Kristus Tuhan nami amin. Amo ada kadoman mardokan tamiyang sonari pawal hatun tamadongan taon tuinganan na berbudi asa maradian ibana di hanguluan na manutong porsyado ita di Kristus nang mati kumukap kita dan nang hehe lawa kasahatun hanguluan di baru tu akan na porsya asa tama jala kulit ibana bawang tu hanguluan na manutongi tapi spis na ibana marikite ay na badia. Roma osonari hamu akka sur-suruan Roma hamu akka nabadia tomuto
mo jala udurkan madungan nami Santa Justina Boru Siregaron tujuan ni Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pun Kristus maho ay ibana do naman Joho sayang diyan maaka surusuran mabuan jala mangiring-iring ko saat kapuan ni si Abraham. Amin. Tuhan lehon maparadianan na manokto jala sayang dit mahatironmu manodami iban. Amin. Ale Santa Justina Boru Siregar sirang mahosyan namin borhat mahosyan hutam jala bobot ma tuhuta na badiyay imahuta Jerusalem na manotto tinggalon marula patangisanon jala halason matano na pinarbagabagay sahat rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Marente mahita ditutup mabatang borhat mahita. Tuhan ta Yesus do situ tudo na hudokon Tuhamu dang nagada emay molo somadabu tutano jalamate dung pemati asa gudang parbuena sonari na yung tapasahat ma inataon tuinganan para diananna songon Kristus nong tua tuhamatean dungi hehe di bagasan hamuliaon songonima nang dongat inataon pahiyota matuhang uluan na manotong martangiang mahita. Ale de bata na marhuaso jala para si roha di bagasan tanganmu do hanguluan ng hamatian nami. Ho sa diri do na majo inataon mulag tu adopanmu di bagasan dok ni roha nang pekonon nami mapapantang na tu tanoman alay di bagasan pakirimon nagok hupay mahami do haheheon na songon Kristus nang parjolo hesian tonga-tonga ni aka na mate atong sa asima rohani roham di ibana ale Tuhan jalajak kon maibana di apuan mo marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Ang mabarita na uli ni Kristus ni San Apostol Paulus to Huria Filipi. Kamu alea kadongan di banua kijang do sa bulota siya nido tapayma si panguluhita tuhat ta Jesus Kristus.
Oban na do daging tanaleon gabi doson daging nasangapi. Obar tu hagugon na ay tarpatudu sa do sa luhut na tu ibana. So ngoni mahatan ni Tuhan. Maulian di bata. Ale Tuhan Yesus Kristus ho sa diri do nung nga bongo tu bagasan halomon ni hamatean tartanom jala hehe di ari patuluhon kupangido hami porbadiay maina nami sonta Justina Siregaron asa dongan nami nasa hasuhaon hami dison eherapon jala mangulu di bagasan hamuliaonmu Rodi sa liling ni liling na. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nunga tardiri di jalan nunga mga luhay tubuh ho siyan ay do siyan ton di perbadia halason mapaskan ni Tuhan ni rodi sa liling ni liling na. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Kung majali ba? Bagas sa sarili ba? Astamada. Nangit. Pelat. Kurang sa muy masuk ko sini mana bantu. Bantu sapti. Sanggit mahinadinggan nong suan sa liling ng uli nga taon marbungar may manasongon khusus ni bungaon. Amen. Ale sonta Justina Siregar nung nga ditinggal ho tanoon nung nga ditinggal ho jabus ni natorasmu mangulumaho holat niyon di jabu ni amata debata. Amen. Ale sonta Justina Siregar nanihawlongan marhite na mabuan tanda hamonangan ni Kristus sa ibongot maho tuhangoluan na manotong di bagasan guar ni ama dot anak doton di porbadia. Amen. Ale Jesus Kristus nung nga didokho ako doha heheon dohat hanguluan na mangoluhut porsyadiahu na suatu pamatay ibana sa liling ni liling na. Upang idohami tuho, pahehe madongan namion jala pauba madaging nanalyaon, gabido sa daging mo na sangapi. Martangiyang mohita. Tangiyang ma, Tuhan tangiyang namin. Ale Jesus Kristus, ditiking ulum di tanoon, olo doho pahehon na mati. At tong, saya marloman ni roha maho mga lehon tulungan namyon hanguluan na manotong martangiyang mahita tangiyang ma Tuhan tangiyang namin. Ale
maho madjakon ibana nuaing tutong-tongan akan naong pinilit mi. Mortangihang mahita Tangihon ma Tuhan tangihang nami. Ale Jesus Kristus dung mate si Lazarus ditangi si hodo ibana. Saya marlo mo ni roha maho mga pusi nasa ilu-ilus yan si malolong nami. Martangihang mahita Tangihon ma Tuhan tangihang nami. Ale Jesus Kristus niodjar ni asin ni roham saya dia puli hodo akan amarsak roha upang idoham itu ho tabay maha porsyon nami dohot pakirimon nami di holong ni roham ang giat tarapul roha nami. Martangihang mahita Tangihon ma Tuhan tangihang nami. Amana namin na ni Banua Gijang sa tinorga di amakuarmu sa ero maharajamu sa saot malamang rilang kutangar sa manunari na Banua Gijang leon mata kami sa darios sa mga nami sa galukari jalase sa masara nami sa manmanis kami disala niya panamasarat kami dungin ang tugiyon kami pangunjunan alay kaluang namin sa pangako. Amen. Ale de bata na sunbasa pasingot maturhan nami naholan satokin sambing do ngulu nami di tanoon jala na sototu do ditiki hamamate nami kupangido hami tuho sa didongani ton di porebadei mahami totong asa togu ha porsyon nami hut pakirimon nami jala bagas holong nirohan nami mida sudidongan Say songonima hami pasauton lomoni roham saliling di ngulu namion. Asi rohani debata sa maradian madonga taon do sude akadongan nang modingi di bagasan dame ni Tuhan ni rodi saliling ni liling na. Amen. Di bagasan goar ni ama dohot anak doto di porbadia. Amen.